Robert Rwakandare director wa mobilization office ya president yagira ngo abantu bona bine kwetandare ibi abo kuba nibyo bisisiri ihanga Omusiramu omunyagatuki omukostayo nisi umuhanga president wa Uganda okumanya ngo ibyona akabihaho tumuto okujya mutuma mu rugi ngo kunesiye ekigambo cyenganda omurushenyi cyo cyabe cyakisha ekyembuzi ahanko burimbuza nkondo yayo konga mwene hatogwe nkondo zahigukiri murebeke ngo nkondo tuzagaruka mu rushenyi. Rwakandare yayongera yashaba abantu bona okureba ngo bayongera kwenegeza umurimo gw'entunguka kandi no kushomesa aha bintu NRM ekozere mwene batuba kumurika ibyo batene bakozere bakamurika ukashimo byabaho kashimwe abagambere bikozwe biro omutuzora kagufirira kutukura tene nangwe ne cyara kunangwa kumanya ngo naretse cyaki cyonga imo mukozere ibintu bingi kuko gashaka mutakwatse kumurika ikintu cyanye mugacitunda kandi ogu yayongera yashaba bataka okureba ngo biha ibyo butegeki omuri byone barukora hazije kuza mu binja imo muri yamahega president wari kutamusebe omunyi bigeze cyo muri yamahega president wari kutamusebe omuntu wari reba jwirati ogonofona we nungu ufite gateka akwato kwaza kugaha asoke za pati kandi mwewe mwanangu utabona ntari za politics kuyamba politics center tukuyamba muzane politics zugombe case zitarazo kuchenye kandi we Karanga Jackson orukwebembera muzeito vakumei no muri ntungamo yashobora ikibaretere batandika hwihurreji tukagikora kugira ngo esimure NRM abo kuba arho buciko obuvatorine obwa RC1 obo babantu 30 obuciko bwe nicyo twaterireho kugira ngo bugume akaciko akagende kasimure RC1 abo kuba RC1 omurushenyi omurutungamo erumu kure kaka no kusimura mbayita bo mukorogu nabo bayoreke bigenderwa byabo aha kibine iki cya muzeito vakumei tebembera twataho mu biyungu twatura nkahe konga hati nitwe tubyaha mustanke ngamba yebere tumusima munonga tumwebaza nuko mucyara nje kira bacyara ba rushenyi ni nsima yo wereka guta Museveni ahabwo twijukitwa bacyara twabiye twashobirwe twanagirwe nyuma akatwijuka akatwereza obusingi hata bacyara nitwe nitutegeka ehurreji yo kutongoza muzeito vakumei neza kwiyongera yo mu district ya Kabare izo bari ya Nyencyakare 2031 kwezi kwa 5 2024 Labwa Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato umuri ntungamo Job Kato aba makurago makura gandi